tathmini yangu kwa ajili ya Ukristo wa leo. Naamini dunia kweli imefika mwisho. Watu wengi wamekuwa hawaeleweki, wanafanya vitu vingi tofauti na mapenzi ya Mungu. Watu wengi wamekuwa hawaeleweki, wanafanya vitu vingi tofauti na mapenzi ya Mungu. Mambo ya upumbavu, wasahau Muumba wao hurumaye. Wao wanakuwa wanajitwika mambo ya upumbavu, wasahau Muumba wao hurumaye. Mama vijana wadogo wao wazazi wao, wazazi nao wao watoto wao. Laana wasahau ya kwamba yote yalitabiriwa, ya kwamba siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Maisha tuliyo nayo ni ya muda mfupi, yapati ni ya jua. Maisha tuliyo nayo ni ya muda mfupi, yapati ni ya jua. Bwana niongoze katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana niongoze katika safari ya kwenda mbinguni. Maneno ya upumbavu yasikutawale. Kumbuka sisi
atule na msalo mambwe ungwe lwembo tonalola bile muita na mibalo abenu msemboi toya ole na malongo abecha bino twaoma tonalola bile muita na mibalo abenu msemboi toya ole na malongo abecha bino twaoma Zambe tala bato mokili bakoma patapata toyembi ke délivrance ya mokili eza epa na Nzambe. Zambe papa Zambe ya bikamwa bato baza na mokili oyo bakoma komplike sala manevre papa o delivre mokili Zambe papa Zambe ya bikamwa bato baza na mokili oyo bakoma komplike sala manevre papa o delivre mokili watalia na kusaga meno